A very good morning to you guys. Welcome to Asake Online. This is the Breakfast Club. My name is Brighton Ndebele. We're coming live from S03EP30 Arena right in Bulawayo, where there is Ndebele Literature Festival brought to you by the director there of the festival, that's Precious Moyo. There over the past hour, there we saw on students coming from different schools giving us poems and different things, and also public speaking. She was emphasizing the importance of literature and the importance of upholding and respecting our culture there in heritage. Also saw different schools there. So Bugas was there, Milton High School there was there, Giveyou School was there, giving us different things from their different set books that they were reading there. Remember, O levels and A levels are going to write their exams, so these set books are going to become handy when it comes to their exams there. Tomorrow again, they're going to have a speaker there, Barbara Makalisa, is going to be educating them around different issues, different set books around there while they're studying. Then also emphasizing the importance of literature, importance of culture, and the importance of heritage. These kids are coming from different places across Bulawayo. Some even came from as far as Victoria Falls. I saw Mosia Tunya High School there was there as well, participating in this festival. This is a show that gives you young people the time to preserve their culture. All the poems were done in Ndebele, and some of them did public speaking, the impromptu speaking there in Ndebele. It shows the importance of our culture and also upholding our heritage. Hope you guys enjoyed whatever we've given you there, and hope you guys is home there are watching the show are going to encourage other students there to start literature and also show the importance of studying the arts sector. Hope you guys enjoy the show this morning. Ndebele Literature Festival esibamba lonyaka ingesibili second edition yethu asiqalisele kumnyaka ophelileyo. Indikimba yethu lokho esigijima ngiyaka kumnyaka ophelileyo ethi yona breaking barriers and leveling the ground for the consumption, distribution and production of isiNdebele literature. Sikhangela ukuthi sisuse imigoqo ekhona ekuthini abantu belungise besibumbele iliterature, baphinde njalo lalabo abayizuzayo beyisebenzisa, okungaba ngabantwana bezikolo, okungaba ngumphakathi jikelele, bayisebenzise kungela migoqo. Silinganise umdango wethu, silinganise amathuba ukuthi kungabi lalo othi mina angifinyeleli kuyizuza, kumbe sengiyizuzile angikwazi ukuthi ngiyisebenzise njani, kumbe ngifisa ukuyibumba kodwa angikwazi ukuthi ngiqonde bani. Yizi izinto esizikhangelayo esiyigijimisayo indikimba yethu eNdebele Literature Festival esingayo kulonyaka. Ballad number 2. Ngizayenza inkondlo ethiwa ulunywa yini. Thuma, bekeka, zinza, zibambe, uzibambathe. Hlaliseka, kanti uhlutshwa yini? Uhlutshwa yini? Ngithi uhlutshwa yini? Uyaphaphatheka, uyandiza, uyaphapha. Uyaphapha. Kuthini kuwe? Kuthini kuwe? Wazitshila kabuhlungu nje. Uyatshilwa kumbe uyatshiselwa? Uyatshiselwa na? Ngiyazwakala yini yeka? Ngiyazwakala yini? Ngiyazwakala yini? Ngiyazwakala yini? Nithi yeka. Ungumqadi wena. Ngithi uyaqeda. Ungumqadi. Ebhuqini uyababhuquza. Wasale benakele okonopela. Ngiyabonga. Mina yenza inkondlo ethi buza mina. Bafana, alimazi umlungu. Ubusuku lobu bazini. Beliluhlaza ibhunu izolo. Beliluhlaza ibhunu izolo. Umuzi wendoda ubungatsha loba nini. Izigigaba bezingabalwa. Umthelo lo ubukhishwa uthanda ungathandi. Isilisa saphenduka imbongolo. Abancindezeli besihleze eqolo. Kucandwa amasimu.
isigadle yazwela imbongolo. Ngithi imbongolo ithe isilidonse kwazwela ijogwe. Yathabatha inkafula kufa. Yagadla kwazwela. Lwaphela du uncindezelo. Lwaphela du uncindezelo. Namuhla du ubuqili. Ungiklane usedliwa la yithi. Utshwala lobu sesinatha behle. Abamnyama liyakhohlwa. Mele kehle latho langeni lamba lidide la kufuhlula bekhuluma unkulumo zamlandilo vela behle kuthenje ngovela zamamatheke intombi. Ngiphuma le kokhodla emnyama mahlaba ethwale omabili simbiza ngempabanga mabhoshela endlele ngithemba ijubane. Omabili simbiza ngempabanga omachila insimbi ngomlenze abanye bechila ngevutha. Ngiphuma ngivele sobukazi ngizocela inkundla ukuba ngilitshengise engakufundiswa ngugogo wami okuthiwa yinapitapi ikudla okudliwa umuntu ekhangele. Vala la usuvula la ngizoyenza inkondlo ethi umankala yenkalakatha. Ube ngugogo wami, waye ngugogo wethu, waye ngugogo wabo. Ngekelani ngitshela umhlaba, ngingahlebi ngihluba indlu bekhasene, ngehlabela ngingela mandla, kodwa ngeke ngithule lobe sesethulini, lobe sesemathuneni. Lingangibamba umlomo lithi ubekhonza, hey ngimaze ngcwele engakasonti, ube lo mehluko ehlikule kezinye inyanga umankala ube yinkalakatha, angakwaziyo ube ngakwazi ethi dlula. Ube ngayibiza inhlawulo umuntu esephathekile, hayi abalezi insuku ababiza inqwabanqwaba zezimali umhlambi wezinkomo uhlawula uzuhlawule lokufela lapho. Uma phoso bengaphosi umuntu wangifundisa ukuvika kuphela, ngavika amaviyo omkhonto, ngavika umthakathi, ngaze ngavika umbane wezulu qobo. Wathi awuphindiseli ukuphindisela ngokuka Jehova, wathi ngihlonipha umhlaba okozensuku zokuphila kwami zande. Ube yisihlahla sezithelo ukhokho owelo umthunzi omuhle kobohlongo ikemi. Obechaya ngomlomo mnandi ophonyoka bemphethe engoba makhosi enthabula valo angekholomi ngobhekelweni labo mabuyazi bonse ovela behleke. Lingangibamba umlomo lithi ubesonta ye manje wabulala abantu ugogo engathi kuyakhulunywa eBhayibhelini Ecclesiastes 38 lo oyisa ummelaphi uyisa umdali wakhe. Ezihlahla zadalela ukuphelesa awokho wami ngiyawakhumbula amazwi akho. Obelezi nyoka besitsho njalo obongela nyoka ongela lunya lwenyoka abanye iKhenane bayizwa ngendaba mina ngithwase eKhenane. Ngesedlolo ejilobisi lesinkwa layo ugogoza umama wayengeke angiphathe kanje. Ngiyasichithe sithi isitshe sihle asidleli wena uyisitshe sihle sedlele abantwana abazukulu lesizukulwane kunye nathi. Oboyengonyama engale ubuyengwe ngamabala amahle ongasongonyama edlinyama. Nyekeleni ngimfakazele ugogo. Ugogo kazange wangiphi iqatha lomuntu. Ugogo bengcwele ukudlula izingcwele engcwele lezi ezingcwele emabandleni. Umali khona izulu ozangena ugijima gogo. Obongiwe emhlabeni wena engakwazi ngephupho ngakuthola wangelapha ngephupho. Bengike ngibe isimungulu yemilo nginkenkela kuze kose eminyaka ngeminyaka. Khona nje kucha ilizwi manje ugogo uzobetshelani abazukulu bechachama bengazange yakhiphe iziso ethe ngigcine ngaleli. Oyebhasi ngabe ungusiza abantu, oyesitimela ngabe ungumbombela, oyenyamazana ke ngabe uledwobe,
Olinyamazana ngabe uledobe, oyisihlahla ngabe uyintenjane. Ngiyazi abakhubela usile lala ngokuthula wena wangihlubela indlu ekhasini mankalo yinkalakatha lokufa kwakho kuze ngephupho. Thank you, thank Bonge. you. Ngizaligiyela inkondlo okuthiwa lifile. Oh ya, lafa elihle sibhekile, liqhothwa libhekile, ubunyonyo bulala indlovu. Qiniso imihlola le. Into encane le lichitha muzi. Kunjalo nje intandokazi yoluntu, isihutshu zamanga ayicwayisi. Isifuba sithwe lukhulu kwabakhulu la khona iyona, moya bane ophephethe emphakathini. Phakathi komphakathi kuthule cwa, iletha umnyakazo. Ngitsho lo mfundisi echumayela uzagagaze gagade kumakhala esambeni. Ikhala kwethu ke izithandani, sithandelene sithanduluke ngoba sathembani. Nguwe othubela kuvaliwe, bathi ngumakhala ekhukhwini, mina ngithi ngumnyakazisi. Eqaleni besikhotamela, imbiko yezimfa ubusilethela lula. Lokho abalamuhla basathunya, buchitheke bugayiwe. Sibuka imfihlo kuwe size sigcoze indenda, ingqondo zisulele ngaphesheya, lafa elihle sibhekile. Kwabusa umfanyana, apha amadoda kuzwa, akucobodisa ikhanjana leli, wena malume uphozisa. Maye, sesuwele sacwila, siyagalula ezinkini. Ngiyabonga. Lehluleka ngisawadla. Awu bakithi lina begazi, ngicela lingizwisise, kukhona engingakutholisisiyo okungithonisisayo kwesabekayo. Lehluleka ngisawadla. Kukhona engingakuzwisisiyo okungizwisa ubuhlungu, ngihlulukelwa ngilani, ngisidla imbuya ngothi lithule lingansizi ngisesizini. Lehluleka ngisawadla. Kukhona engingakuzwisisiyo okungizwisa ubuhlungu, lalihleli ngivunula injobo lijongile lijeqeza mina lenzalo yami sizwisa ubuhlungu. Beliceca qalaceleni mina lenzalo yami sizwisa ubuhlungu. Bengiphila ngokukhangeza umangoye elala eziko. Ngathi icebo lizazakha. Ngamthole thwele izigodo uNgulukudela ngathi ngiyogoduka noma kunjalo ngaba ngolunye ugojwano lanyanywa la ngamanzi. Lehluleka ngisawadla. Ballot number 9, buza mina. Buza mina. Afanele mazi umlungu. Usuku bazini beliluhlaza ibhunisolo umusho ndoda ungatsha noma nini isikikabe singabalo umthanda uphuma uthanda ungathandi isilisa saphenduka imphongolo uthandwa amasimo isidonse yakhathala imphongolo yalelahle ijogo yathabatha ikafula kufa yakahla kwazwela lamhla uqili usedliwa la yithi ungidlana utshwala sesinatha behli abamnyama siyakhohlwa. Ballot number 10. Siyakhohlwa. Siyakhohlwa. Waskiphe esandleni solaka likaThaka kwaZulu. Indlela emazombe esayihambayo. Siphikelele kwelingafelwa nkonyana. Asisamazi. Wakhupha bakwaIsrael eGibhithe waselula esandleni sikaFaro wasusa ulwandle olubomvu. Wadliwa imana. Lo siyamazi simuzwa ngendaba. Igama likagogo angisalazi elikababa mkhulu ibizo wafa kudala uAbrahamu asimkhohlwa ngukhokho ozalwe Isaka noSara owayesekhulile kuhamba njani sikhohlwa abamnyama nje ngekhisimusile usuku lwenkosi jikelele udadewethu usuku lwakhe sengilibele uza yena uba wafa mhlaka sengakhohlwa mina iphasika kodwa yathi likhohlwa. Abamnyama siyakhohlwa. Inkomo ingazala umuntu umntwana enkulu eyingulutshane inkali ihamba lugege ifuzonina abamnyama lifuze bani. Abamnyama sikhohle imvelaphi yethu size sakhohlwa lolimi lwethu esiventeza sona isilungu leso wayiqinisile ushaka leli lizwe liyovuswa zinyoni. Inguquko imphucuko lentuthuko waswisela imfu lasithibeza abamnyama baze bakhohlwa la ingcwala
abamnyama siyakhohlwa size sakhohlwa lesibongo sethu sesingo inkosi ibusise ngiyabonga. Ballot number 12. Isihloko senkondlo yami sithi woza sithandwa. Ngagodola chana amadolo. Ngaginqa inhliziyo ngayibamba ngezandla. Izindlu zamakhaza zakugcwala umzimba wonke. Inhliziyo yachaya okwamagama impela asovalo luthando. Ingilosi yasemazulwini ngiyayazi mina. Umhlophe nke uyabukeka ntombazana. Umzimba angazi ukuthi ngithini ngawo. Ulingene, ubumbekile, udalekile mntwana womuntu, umuhle okwamagama. Amabele amempo sampondo zeguqa. Itsaku liveza inhliziyo yothando. Woza sithandwa. Ulichachazi umdaka obumbikileyo. Uyingilosi yasemazulwini. Hawu waze wayithatha inhliziyo yami. Manje kubona uhleka iyopha uthando inhliziyo yami. Manje kubona ukuthi ngithi woza ngikuqabule. Ngiyabonga. Lehluleka ngisawadla. Awuba kithili nabegazi. Ngicela lingizwisise. Kukhona engakutholisisi okungithonisisiyo kwesabekayo. Lehluleka ngisawadla. Kukhona engakutholisisiyo okungizwisa ubuhlungu. Ngihlulukelwe ngilani. Ngisidla imbuya ngothi. Lithule ngingangisizi ngisesizini. Lehluleka ngisawadla. Ngangivunula injobo, lingijongile lijeqeza. Umangwela leziko libhekile. Beliceca laceleni, mina lenzalo yami sisuza ubuhlungu lihleka. Lihleli kuhle lisihleka. Lehluleka ngisawadla. Lilahlela emgonyeni wezibi lingiziba, mina ngilahlela emlonyeni. Bengiphila ngokukhanyeza. Likhanyele likhohlisana. Bengivuka labo mantengwane. Ngibuye sesemthini inkukhu ngingaphethe lutho. Izinja zishaya inkulungwane zihlola imhlola yami. Ngasinquma isinqumo nginqamula ungcwele. Umfulu ugcwele lami ngigcwele usizi. Ngangasikizi ngithi ngizasizakala. Ngathi cebo lizazakha ngimthole thwele izigodi ungulukudela. Ngithi ngiyogoduka noba kunjalo. Ngaba ngolunyo lakhona lami ugojano lanyanywa langamanzi. Amanzi angichukachuka angikhafula ingasekho. Ngizwile lizwile kuthiwa ngisekho. Ngilibonile langangiboni. Liqhinga silamathambo lize lizigiqe. Kwaqa lahlangana. Lihlanganisela abalezi mfitshane izandla. Bangena abanganeni. La ngenyule emanyale nasebhayibhithi ngilikhangele. Lizikhalisa lisesaba amahlazo. La ngithi qithi. Ebutofotofeni kodabs libubula kobulawayo. Kwaqa bonke abeguma ligomela ngamandla lilamanga. Laqhoba ithambo ngendlu yami yokugcina. Ngalembathi xaba lengubhamazwi yimichoko ebutofotofeni ngagamanqa. Kwaze kwafakaza isitsho sabadala ongela siba uyayidla inyama. Olwami usuku lokugcina lwaze lwaba indaba egudwini. Lehluleka ngisaphila. Ngibonge ngithini umzimba usungithile.
yeke ubuntu bene ngikubona seyingaphezulu kanti liyithanda lingiqakathekise kanje ngaba ngikho lapha engikhona kube liqale ngakhe licine ngakho lahluleka ngisawadla kube la ngihlanganisela ngisaphila kube la ngihlanganisela ngisaphila kube la ngihlanganisela ngisaphila kube la ngihlanganisela ngisaphila consistent number Ngisukela kokwamnyaka ophelileyo lonyaka ngibona ukukhula kakhulu izikolo kumnyaka ophelileyo besilezi ngu23 khathesi ke sezidlulile sezifika u30 ngibone izikolo ezivelela eMatebeleland South kubo Plumtree sibonile Plumtree High sibonile iSwazi sibonile iWanezi High School sibonile futhi ezivela eMatebeleland North sibonile Moso yaThunya sibonile izikolo zingabo Sojini sabuya futhi khona lapha sasondela koBulawayo zinengi kakhulu ezikoBulawayo kule Mpopo Madi High School sibonile Bulawayo Methodist High School sibonile iSobukazi phose ngathi izikolo zonke zikhona ngingalibali futhi ukuthi ngiqambe izikolo ezeMidlands siyakwazi iMidlands ilezi izikolo ezehlukene ezinye ziyabambisa Indebele sibonile iLower Gwelo High School iLogas bakhona khona lapha labantu ababo ukuthi bezofunda ngoba injongo yebo sisusa imigoqo kodwa injongo ukuthi sifunde labantu abethu esingakutsho ukuthi iliterature is a vehicle of our own culture. We cannot talk of language without literature. We cannot talk of literature without language. Remember, we have issues of intangible cultural heritage. These are found in our literal works. Be it books that are written, be it plays, all genres of literature. So we are trying to say, let's preserve our own heritage. Let's show our own children what we have so that they appreciate our own history today and forever. For day one, we are starting with poetry slam. We are also having drama presentations, we had quiz, and we have public speaking. And capture this well, public speaking and quiz are done in Ndebele. We are saying, yes, we have been seeing our own children doing these things in English. Are they really conceptualizing what they will be saying? Say now, take Ndebele. Sebenzisa Ndebele sakho ukhulume okungaphakathi okufisayo yikho sikukhangeleyo ku day 2 yikho sikhangele ukuthi sibe lelanga lethe likhulu esilomuntu esilesikhulumeli sethu esisiqoqileyo silo mama ozabuya umama uBarbara Makhalisa nkosikazi Barbara Makhalisa Nkala yena ke kwezokuloba udume kakhulu njengowesifazana osephakamise ulimi selobile izingwalo nguye sabe silayeke kulanga lethu lesibili ezogqugquzela abafundi ukuthi bakhulume abalakho abone lekhono abasebenzise lapho abafisa ukuthi bephakanyiswe khona ngamafitshane uzobanika amaphiko wings to fly. Ngithi mina ebazalini akulanto elamandla njengolimi lwakho akulanto elamandla njengokuthemba isiko lakho yebo sungawazama wonke amasiko kodwa nxa ungela elakho ufana lomuntu ondendayo ufana lomuntu nje osemoyeni awula into ongathi ubalance ngayo so njengomzali umntwana mayele khono lama arts mekela gijime ngama arts aphile nxa ele khono lalokho akwenzayo umbona ngakho ongakwenza ikumkhuthaza sibavumela abantwana bebuya endaweni ezinjenga Ndebele Literature Festival nale yikho lapho angazibona khona omunye mhlawumbe ahlafunda ukuzethemba ngokufika ahaye inkondlo ngokufika aphatheke ku drama ngokufika alobe ngoba asibo bonke abakhulumayo abanye bayenelisa ukuloba essay writing ngoba sifakile futhi category lonyaka creative writing oyenelisa ukubhala kabhale ngoba kusibo bonke abangakhuluma kodwa sithi okusalayo umntwana wethu kaphume evuthiwe eyikho konke akufisayo. From the performances I've witnessed so far, Poetry Slam was on fire, it was powerful. They are taking this from their set books. In another way, we are saying they are covering their syllabus, but in a funny way, in an environment that is conducive out of the 4 walls that they are traditionally using. Let them come out, cover the syllabus in a day, but in a way that will also identify with them, so that their voices, their gestures, we see them all. We also help them to identify their future careers through Poetry Slam. I'm happy about the performances so far. I've seen powerful performances. Some of the learners really moved the masses. They really captured the tone, the gestures were really powerful. So we can say, let them practice, let them do these things today, tomorrow,
and forever back in their schools. Imigoqo ibe minengi kakhulu, sizama ukuthi abantu belizwe iphupho. Yebo ngokwesibili sikwenza, kodwa imigoqo awuyisweli ukuzama ukuthi uhlanganise abalobi bebodwa, uhlanganise laba offer i-psychosocial support bebodwa, uqoqe abafundi, abanye bayaphuza ukukuzwa, abanye ngabe kungababalisi bayaphuza ukukuzwa. So kodwa sithi thina ekucineni bonke abazwileyo babuyile. Yikho sisithi buyanini eZITF emagcekeni, ayiZITF earena, cikoza sizwe. Ophambi kwenu ngoxolile Mhlanga, ngizalethile le speech mayelana nge-literature njengesikhali sempilo. I-literature ingumlondolozi njalo ingumakhi wempilo yomuntu. Iyavula ingqondo kanye lamehlo ethu abasakhula ukuthi lalabo abadala ibalondoloze ibaphe impilo ngokubaphumelelisa. I-literature abasafunda bayifunda esikolweni njengesifundo ukuthi lalabo abadala sebekhulile bayifunde endleleni yempilo ngoba phela vele ukufunda akupheli. Ukuziphatha kahle komuntu kuqhakathekile empilweni njalo izenzo zomuntu zilakho ukumlandela zimakhe noba zibhidlise ikusasa lempilo yakhe. Ngakho i-literature le eyimibhalo ikhona ukuze isilinde isifake endleleni, singaphumi endleleni, sithathe lezi nqumo eziqondileyo ngempilo zethu ezizaphenduka ngokuhle, zingabhidlizi kodwa zilakhe ikusasa lethu. Isifundo se-literature isifundo esimnandi njalo esizwisisekayo. Ngakho wena mfundi othe wathola ithuba lokusifunda ulenhlanhla, ngakho kumele uziqhenye ngoba lesi sifundo siyisikhali sempilo yakho, uzasisebenzisa kahle laso siza kusebenzela. Ku-literature akufundwa ukubala lokubhala kuphela, kodwa kufundwa lokuthi lapho umfundi esekhulile esephumile engasekho ngaphansi kwababalisi abekwazi ukuziphilisa ngolwazi lwemibhalo. Asifundeli ukukholisa kodwa sifundela ukuthuthukisa indlela esicabanga ngayo kanye langendlela esibona ngayo izinto. Kuthi lapho sesikhulile siphume sibe ngabantu ababuntu njalo sibe ngabantu abalesizwe emphakathini, sibe kwazi ukuthuthukisa isizwe sethu esiyiZimbabwe kungakhethelekile ukuthi ngubani, uvela ngaphi njalo ungumhlobo bani. Akusibo bonke abananzelela ukuqakatheka kwemibhalo. Ngakho wena othe wananzelela ubukhazikhazi obuzalayo le imibhalo komele uziqhenye ngoba usuhle waqalisa ukuthatha izinqumo eziqondileyo ngempilo yakho usuka phansi. Ngakho mina ngithi sibambe ngezandla zombili mfundi okhaliphileyo, ungabuyeli njalo unganyemukuli emuva ngoba kwazi bani unganyemukula emuva usungaphenduka isiduliso sawude okamkalothi. I-literature iyancedisa abantu ukuthi babekwazi amalungelo abo, babekwazi njalo lokuzimela. Umuntu ololwazi njalo ovulwe ingqondo ye-literature akaphelelwa yimibono, iyabe itheleka okwezulu lapho esethe wavuka udaba olufuna isixazululo. Ukusebenza nzima ngokuzimisela kuqhakathekile empilweni njalo futhi imisebenzi yokusebenza nzima yande ukuba mihle. Impumela yokusebenza gadalala yande ukuba mihle. Ngakho i-literature iyakhuthaza abantwana abasakhula kanye labadala ukuthi bazimisele kuloko abakwenzayo ukuze le mpumela yabo ibe mihle ngoba esikhathini esiningi umuntu uvuna lokho akutshalile. Sengiphetha ngokukhulu ukuzithoba ngizathanda ukubonga imbongi kanye labalobi bengwalo ze-literature okuyizo njalo futhi lezi ngwalo ezisincedisayo ezisakhayo ezikolweni abathi lapho besenza umsebenzi wabo beloba lezi ngwalo bengalobeli imali kuphela kodwa belobela ukuthi besincedise besakhe thina abafundi ezikolo. Ngibongela ababalisi okuyibo abasinika lolu lwazi oluzasakha njalo le literature esiyifunda esikolweni siyifundiswa ngababalisi singayisebenzisa njengesikhali sethu. Ngiyakuthembisa mfundi awusoze ulahleke. I-Facebook yenza umphakathi udane. Kulezi insuku zamanje sekwabuya indlela zokukhuluma ezinengi ezitshiyeneyo. Ngakho i-Facebook layo ingeyinye yazo. Yona iqhakathekile empilweni ngoba iyasincedisa ukuthi sithinte labo esibathanda abangabe bekhatshana lathi. Ngakho futhi
ayisincedisi lapho kuphela kodwa labatsha abayisebenzisa ngendlela engalunganga iyazilimaza impilo zabo. Bafundi ngiyalikhuthaza abafundi, ngithi mina lingathatheki lobukhazikhazi obuza lempilo eliyithola lapho kuma Facebook engelani lesiko kanye lemvelo yethu thina amaNdebele. Singayi isikhohlo sithatheke sizilahle sikhohle imvelaphi yethu ngoba sesithatheka ngempilo yobukhazikhazi evela phetsheya. Asiziqhenyeni, ngiyaphinda futhi ngithi asiziqhenyeni thina abamnyama ngomdabuko wethu ngoba sadalwa nguNkulunkulu esithanda. Ungathi wena usubone impilo yabo kuma Facebook ubusuthatheka ngayo uzama ukuthi uchiye yakho ngoba uzadanisa abazali bakho, uzama ukuthi uphile impilo ebukhazikhazi ephilwa ngabangani bakho engelani lokwakha ikusasa lakho. Kodwa le impilo, nanzelela mfundi, nanzelela wena osakhula, ingabhidliza ikusasa lakho. Asithatheni izinqumo ezilungileyo, siyisebenzise kahle iFacebook, siyisebenzise ekufundeni, singayisebenzisi ekuzithengiseni. Kunenge esikutholayo kuFacebook. Ngakho mina ngithi lokho okuyabe ukutholile wena wakufunda kuFacebook, nanzelela wenze abazali bakho baziqhenye ngawe, ungaphumi endleleni njalo ungadanisi abazali bakho uzama ukuthi ujabulise abangani bakho. Hey, hayi ninomona hayibo. Asimnikeni motivation. Thank you. Mina igama nginguPatrick Mpofu, ngingumfundi eMilton High School. Ngimi phambi kwenu ngizolethulela ngeliterature ngeliterature eyisikhali sempilo. Okwakuqala ngizathanda ukulazisa ukuba impilo iluhambo olungamnandi. Sisemhlabeni lapha, sisemhlabeni ohlabayo, njalo kudingeka ukuthi sibe lesihlangu sihlome ukuze sinqobe. Ngokunjalo ngithi thabathani izifundo zeliterature. Iliterature iyaveza imvelaphi yabantu ukuze sizazi ukuthi ngezibongo singobani, ngendawo sivela ngaphi, njalo senqabele ukungena emahlazweni anjengokuthi sigane odadewethu loba izihlobo zethu khona esikweni lakithi okuthelela umnyama. Okwesibili, iliterature iyafundisa ngempilo langamasiko abanye abantu. Kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi abanye abantu baphila njani, njengoba isintu sisithi umuntu ngumuntu ngabantu. Okwesithathu, iliterature iyaveza ubuciko bolimi lethu. Silabalobi bamagwalo, silabayisethulela imidlalo yokuzilibazisa. Konke lokhu kuba mnandi nxa sitshengisa ubuciko bolimi lwethu. Njalo ubuciko lobu buyasincedisa ukuthi lapho sibuzwa sikhohlwe ngenhlupho zethu, sithatheke, sikholise, sikhangele ingxenye eliright. Okunye njalo, iliterature iyasivezela ngemvelo esiphila phakathi kwayo. Silapha nje siyazi ukuthi kulezi zihlahla eziselaphayo, njengokusebenzisa ukhalimela ukuze selaphe isisu. Konke lokhu kungumsebenzi weliterature, njalo ngithi thabathani izifundo zeliterature sibekwazi ukuphila. Iliterature iyakhaliphisa. Kuliterature siyafunda imidlalo yokuphicana, njalo kuyasinceda ekucabangeni lapho sesihlangane lenhlupho eziningi ukuze sicabange sikwanise ukuzenqabela lezi zinhlupho. Okokucina, uzathi usufunde, wahlakanipha, waqedisisa, waloba izingwalo, waba imbongi, uzakuzuza okuzakuphilisa empilweni, uwenqabele izilingo, unqobe impilo. Isihloko sespeech sami sesi-2 sithi nxa ngingabusa umhlaba wonke. Zinengi inhlupho esizihlangana lazo emhlabeni ezidalwa ngabanye abantu. Ngakho kudingeka ukuthi kube lo muntu ongaba phezulu kulabo bonke ukuze abazise ukuthi lokhu kurong. Nxa ngingabusa umhlaba wonke ngingakwenqabela lokho. Inhlupho ezinjengokubulala abantu, ukudlengula kwabantwana.
nxa ngingabusa umhlaba wonke ingenzela lalabo abaswelayo bazuze wonke umuntu alingane. Nxa ngingabusa umhlaba wonke zikhona izilima ezingela umuntu ozincedisayo. Nxa ngingabusa umhlaba wonke ngingabadingela lawo ngibaphe amalungelo anjengawabanye. Nxa ngingabusa umhlaba wonke. Nxa ngingabusa umhlaba wonke ngingenqabela izimpi eziyizo eziqeda impilo yabantu. Ngingenqabela abantu abangela lutho. Nxa ngingabusa umhlaba wonke ngingafaka indlela ezinye ezenza ukufunda kube lula. Ngenzise wonke umuntu akwanise ukuzuza lokho okuzamncedisa Mthwakazi omuhle Zulu kaNdaba, wena okamalandela, ngibingelela wonke umuntu othe gwaqa ngaleli ilanga lanamhlanje. Ngibingelela labahlonishwa abathe gwaqa ngaleli ilanga lanamhlanje. Ngingakhohlwa uquqaba luka Somkhaza ngitsho lina bafundi. Ngibingelela izethekeli ezivela eduze bucwazana lakude. Mina omi phambi kwenu indodakazi yakoNyathi uMamdluli umjibha kaMakhwa impondo kangeni Hlamvu, inkomo emnyama, inkomo enkulu, inkomo eganga engafuni ukufuywa ngoba ingumfuyi wabantu. Ngale nsumani yendaba engiquketheyo ngaleli ilanga lanamhlanje, abanye benu lizasala lichwaqe umzimba liphume izinto zamakhaza. Abanye lizasala linkeme owangezansi. Abanye lizasala lidakekile. So ngalesi isikhathi bengicela lonke livule indlebe lilole imicabango yenu. Bafundi, ngizolikhuthaza ngogwalo lwethu olelititha Ndebele. Ngikhuthaza wonke umuntu ukuthi azinikele ngento ayenzayo, engavumwa ukuyeyiswa ngabanye abantwana. Balutshwane kulezi insuku abakhuthalela ugwalo leli. Ugwalo leli lusenza thina sibe zimbongi zakusasa, senelise ukubhala indaba ezinhle. Ngiyabonga. Ispeech sami sesibili sithi ukurenta indlu kungcono kulokuthenga indlu. Ukurenta indlu mina ngubona kungekho ngcono ngoba ayisi wonke umzali oyenelisa ukubhadala imali nxa kufika khompana abathi ngesilungu abathi yi-month end. Ukuthenga indlu ngibona kungcono ngoba awusoke ube lodubo lokuvukela umuntu usiyamtshela ukuthi hayi linyanga angikwanisi, linyanga sokunje, linyanga sokunje. Cha. Salibonani manene lamanenekazi ome phambi kwenu nguNomthandazo Ncube ngivela eSizani High School. Size lapho ukuzolethulela indaba ngeliterature njengesikhali sempilo. Sasitholile ukuthi wonke umuntu okhona esikolweni kufanele efunde iliterature ngoba kusizana ukubana sihambe sisiya qeqetshisa ezinye ingane inhlobo zamanye amazwe kodwa thina awethu olwethu ulimi singalwazi. Njalo siyisizwe sabansundu, isizwe esizigqajayo. Sizigqaja nje ngenxa yamasiko ethu, ngenxa yesintu sethu njalo ngenxa yemvelaphi yethu. Iliterature ibaluleke kakhulu empilweni zethu ngendlela ezichiyeneyo. Kulapho phela okuphuma khona imbongi kudala zibonga sesizibonile. Kulapho okuphuma khona amagqwetha, kulapho okuphuma khona ababalisi njalo kulapha okuphuma khona umuntu olesimilo. Iliterature iqhakathekile njalo ngoba iyasifundisa ngemvelo zabanye, iyasifundisa ngezinto. Qhakathekile ukubana masokuyisikhathi sokuthathana njengabantu abatsha ubekwazi ukubana
ngale koNdlovu kwenziwani okungenziwa koNcube, ngale komoya kwenziwani okungenziwa koZikhali. Singakuthola ngaphi masingafundi literature? Ebese sitho wabhalayo wathi indlela ibuzwa kwabaphambili. Pho siyayibuza ngaphi ma abaphambili singabazi? Pho siyayibuza ngaphi ma oNS Sigogo bengekho, oFN Ncube bengekho? Kuqhakathekile ukubana sazi imvelaphi yethu, sazi imvelo yethu, njalo sibonga okuyiwo amaqhawe ethu, asilobela indaba, asilobela lokhu okusenza lathi njengabantu abatsha. Lami ngime phambi kwenu ngigqugquzekela ukubana ngize lapha ngizokhuluma ngeliterature engiziqhenya ngayo eyisikhali sempilo. Kodwa ke ngeke ngikhulume ngiqede ngeliterature ngingathintanga kwezemfundo, ngoba sila singabafundi, abafundi abafunda iliterature. So njengoba sifunda iliterature njengabafundi beliterature, kuqhakathekile ukubana masifunda iliterature sazi ukuthi siziqeqetshela thina ikusasa lethu, njalo imfundo kuyiyo phela esiphetheyo, njalo kuyimfundo eyimpumelelo. Iliterature iluncedo kwezokulolonga ulimi, kwezokukhaliphisa ingqondo, njalo ithuthukisa abafundi kwezemfundo. Sengibongile njalo eNS Sigogo abagiya ngosiba, bathi begiya ngosiba begiyela thina ukubana sibe lekusasa eqhakazekileyo ngeliterature. Pho iliterature mayisikhali sempi, impibani esingayinqotshwa masiphethe isikhali esingela kubhidlizwa. Iliterature mayisikhali sempi, thina sihlomile njengabantu abatsha, sihlomile ngoba siphethe iliterature, siphethe isikhali sempilo, singakhangelana noma yipi inkinga esingakhangelana ngayo. Ngiyabonga. Ukuhlala ekhaya kungcono kulokuhlala edolobheni. Phoma emhlabeni esesihlala kiwo uzwa noma ngubani esithi ingcono impilo yasemaphandleni. Lami ngiyavuma, ngoba ingcono impilo yasemaphandleni lapho thi mawuvuka khona ubheka isihlahla nje, hayi isihlahlana nje, kodwa esivunguza umoya othulileyo. Njalo ke mahlabezulu mangisithi impilo esemaphandleni ingcono kulempilo esemadolobheni, ngikhangela ingozi zemoto ezenzakala emgwaqweni mihla lamalanga. Ingozi esezibulale zaqeda umphakathi wethu. Uphuma usiya esikolo kaze ngezwa kuthiwa liphelile ilanga engazange bekhona oyedwa umfundo ochaywe imoto, engazange bekhona oyedwa kumbe othikazane le moto idlile emgwaqweni. Pho emaphandleni uthikazana lenkomo, ikwenzani inkomo? Kungakho ke ngisithi iqhakathekile impilo ekhona emaphandleni kulempilo esemadolobheni, ngoba phela emadolobheni sesesaba khona ukuthi isale indlu ingelamuntu, ngoba sokukhona abaziqhatshileyo beziqhatshela ukuthi bethatha omabona kude bethu. Kodwa mawusemaphandleni ungesaba bani ngoba wonke umuntu isihlobo sakho, ungesaba bani ngoba umakhelwane laye ngumngani. Kungakho ngime phambi kwenu namuhla ngisethula udaba lolo lokuthi impilo kungcono ukuphila emakhaya kulokuthi uphile emadolobheni. Hawu bantu abatsha, uzeza umuntu esithi khona nje ukuhamba ngenyawo ngisiya esikolo kuyangehlula, yikho sisifa ngabo diabetes, ngabo BP. Kodwa umntwana osemakhaya i10 kilometers akusima ngomude. Bayafa? Ye bayafa, hayi njengathi. Kodwa ye impilo esemakhaya kodwa lokhe ngisithi eqhakathekile kulempilo esedolobheni. Ngiyabonga. A round of applause. All right, Siyabonga, we are going to have our last participant. Kepha angaze kuba kuyoba njani. Ngezwi lelami ubaba, ngimthandile
ngimkhonzile ubaba isithanda sami, ubaba ummeli wami, ubaba isoka lami, ubaba uJoshua umqabuko nyongolo nkomo. Ungifundisile ukuba leli ilizwe ndiphathe ndithathe ndifake la lihlale nje enhliziyo yami. Owami ubaba ongifundisileyo ukuba kepha ngimnyama kodwa kungekuba angigezi kodwa kuyikuba luthando lukaThixo. Ngivumeleni ukuba nginanzelele ukuba lumhlaba wonakele moshakele ngalelizwe eselibuye labelungu. Basifundisile ukuba kepha mina kufanele ngibe le nombolo ukuze ngibe ngumuntu ebantwini. Cha, angithande kuvuma leyo nto. Mina ngizoba ngumntwana welami ulimi, ngizoba umntwana wasesindebeleni, umntwana wasesintwini, umntwana ozoba yimbongi. Kepha kade ungicabanye mina ngisithi yimi lo umabuza indlela ekhanyele ngihayiza ngigiya eyami inkondlo. Kepha ungibone mina mntwana waselimini lwakibo, kepha ungibone mina mntwana waselimini ngithi yimi ummeli lo. Kepha angisoze ngaba ngudokotela umongikazi umuntu oyebevula abanye abehlo, mina ngiyokhetha ukulandela yelabo khokho bakithi ngithi yimi lo. Ngiboneni kambe uzongicabangela kanjani ma usungibona ngithi yimi lona sengingumongikazi? Cha, angikholwa leyo ngiyabelungu. Mina ngiyimi ma kusenzile ngizolandela ezami izicathulo ezabokhulu labokhokho ogogo bami abazongifundisa ukuba mina ngiyihlanyelo yasesintwini ngizoyenza samathanda, ngizoba libutho likamzilikazi uma shobana. Ngivumeleni ngithi ngiyabonga. Isihloko sami sithi abantwana besikolo kabafuzanga babe lamafoni. Kaphe mina liyothini imali ngibona yimina lona umfundi walamuhla, umfundi ozithembileyo, umfundi ngithi mina ngiyophila ngilomakhala ekhukhwini. Kaphe kusukela nini ngithi ngimi lona ngizithembile, ngithi mina ngiyacabanga ngizithembile, mina ngithi mina ngisinqobi. Kepha akula muntu ongangithinta kodwa ngisazi ukuba cha kangifundi, cha ngipasi, cha ngithembe lokhu ifoni. Angifuzanga ngiphilela intando yakazi yami yonke imi lapha, lonke ulwazi lami luthi lumi lapha. Cha ngiyaphinda njalo kangisiwo lana mina ngiyinhlanyelo kamabuza indlela ekhanyele insizwa ejaga elimnyama elizithandayo. Kepha ngizofunda ukuba ngisoze ngifunde ifoni, ngisoze ngifuze ifoni kodwa ngiyofuza inhlakanipho yabakithi abemvelo. Kusukela kudala bebefundile ukubana umuntu uphathwa kanjani. Yonke ulwazi lugcinwa ezingqondweni, kusukela ekufuyeni, kusukela ezinhlanyelweni, kusukela ekulinyeni. Kepha bebengela amafoni kodwa ulwazi belufake lapha ezinhlokweni. Lami ngiyophila kanjalo, ngeke ngifuze ifoni. Ngiyabonga.